biri kuvugwa ndetse no ku mbuga ngurukanabumenyi byatangiye kugaragara no kuvugwa ko Perezida Samia Suluhu Hassan kugeza ubu ntawe uzi aho aherereye. Bamwe baravuga ko yabamaze guhunga igihugu cya Tanzania nubwo yegukanye intsinzi iri hejuru bijyanye n'ibyo benshi bari biteze nyuma y'uko hakozwe politiki ikomeye yo kwigiza inyuma bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Kuri ubu biri gutangazwa ko uwahoze ayobora iki gihugu ndetse wahoze afite ijambo rikomeye ndetse bamwe bemezaga ko ari we wayoboraga iki gihugu, uyu akaba Jakaya Kikwete yamaze nawe guhungira mu gihugu cya Kenya. Abazwi cyane mu myidagaduro Diamond Platnumz, Harmonize, Alikiba biravuga ko bamaze kugera mu gihugu cya Kenya bahunze imvuru zikomeye ziri muri iki gihugu. Zose bikaba bijyanye bikomeye nuko bashyigikiye Perezida Samia Suluhu Hassan wagiye ku butegetsi, bamwe bagashima intambwe ikomeye dore ko rero nawe wazanye ikibuga cya politike y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'iki gihugu mu myaka yari imaze iki gihugu kiyobowe n'ishyaka riri ku butegetsi Chama cha Mapinduzi. Akaba rero ari ishyaka kuri ubu bivugwa ko rigomba kuzagumana power imyaka 65 iraheze. Ni nayo Madame Samia Suluhu Hassan afite. Iki chama kiyoboye igihugu cya Tanzania n'ibiki biri kuba n'igikiri kujya mbere mu gihugu cya Tanzania. Nimuze kwicarane kuri aya makuru akomeye atugezeho agaragaza ibiri kugenda biba, turebera hamwe ikintu ku kindi, ingingo ku yindi biri kugenda biba mu gihugu cya Tanzania. Turi kuri uyu wa gatandatu ku igenekerezo rya mbere Munyonyo 2025. Tanzania iri mu bihe bikomeye by'umwihariko ubushyamirane nyuma y'amatora ya Perezida yabaye mu minsi mikeze, aho komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje intsinzi y'umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi Samia Suluhu Hassan, ivuga ko yatsinze ku majwi hafi, benshi bavuga ko ari n'100%. Bikaba rero bamwe bavuga ko ibizabaye ndetse n'ibyagiye bitangazwa bitagomba kuba zakemerwa. Madame Samia Suluhu Hassan, komisiyo y'amatora yatangaje ko yatsinze amatora ku kigero cya 97.66% mu matora yitabiriwe ku kigero hafi 87% z'abantu 1,37,600 biyandikishije gutora. Abakurikiranira hafi amatora muri Tanzania nabo mu mahanga bagaragaje impungenge bavuga ko batewe no kuba batarabaye bitaranyuze mu mucyo ndetse n'imvururu zabaye henshi mu gihugu. Amakuru avuga ko zicemo abantu babarirwa mu magana naho abandi babarirwa mu magana barakomereka. Bijyanye n'ibyatangajwe na komisiyo y'amatora, Perezida Samia w'imyaka 65 yitezwe gutegeka Tanzania muri manda y'imyaka 5 iri imbere. Iyi rero akaba ari manda ya kabiri. Abigaragambya bakomeje kugenda basatira ndetse banagera ku bice bitandukanye bifitiye igihugu akamaro. Biravuga ko abajenizi bamaze kugera kuri presidansi ya Tanzania, benshi biravuga ko bamaze kugota, ariko Samia Suluhu bitazwa aherereye ishyaka Chama cha Mapinduzi CCM Samia arimo imaze imyaka hafi 50 ku butegetsi. Ryari ryitezweho na benshi guko rizatsinda amatora n'amajwi menshi cyane. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeye bajyaga guhatana nawe byanyabyo, umwe yarafunzwe arega ubugambanyi, ikirego ahakana, undi yangirwa kwiyamamaza ku mpamvu za tekinike zishingiye ku mategeko. Ibyo byatumye amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi ashinja leta kubangamira demokarasi, ibyo leta ihakana. Amashyaka mato cyane 16 muri yo nta na rimwe rifite amategeko ashyigikirwa cyane n'abaturage niyo yemerewe guhatana na CCM. Aya matora yaranzwemo imyigaragambyo irimo urugomo mu bice binyuranye bya Tanzania guhera ku munsi w'amatora wa gatatu. Ishyaka rya mbere ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya Chadema ryavuze ko abantu bagera kuri 207 biciwe muri iki gihugu cya Tanzania nk'uko yabitangarije radio mpuzamahanga BBC. Avuga ko hari ibimenyetso byo kwizerwa bigaragaza ko nibura abantu 500 bapfuye. Bikaba rero
bivugwa binemezwa ko mu birwa bya Zanzibar bifite ubwigenge bucagase bitora leta yabyo bwite na perezida wabyo bwite. Hussein Mwinyi wa CCM ari nawe perezida uri ku butegetsi yatsinze amatora n'amajwi hafi 80%. Perezida Sumia yageze ku butegetsi mu mwaka wa 2021 nka perezida wa Tanzania wa mbere w'umudamu nyuma y'urupfu rw'uwo yasimbuye perezida John Pombe Magufuli wari yarabegereye vice perezida. Mu ntango Sumia yashimwe bidasanzwe ndetse bamwe bakishimira ibikomeye yagiye akorera muri iki gihugu cya Tanzania. Kuri ubu byongeye guhinduka, biravugwa kandi biratangazwa ko Politique yo muri Tanzania yajemo ibibazo bikomeye. Amakuru y'ibanga twakiriye yibanze aragaragaza ko amatora yatejweho impaka zikomeye, ndetse bamwe kuri ubu bakaba bavuga ko bamaze guhunga igihugu cya Tanzania bagiye mu bice bitandukanye. Kwigenekerezo rya 29 Gitugutu 2025 kuva ubwo iminsi yagiye ikurikirana byihuse yasize igihugu kiri kuri stage of emergency mu buryo busanzwe, hari hakoreshejwemo ingufu mu guhashya imyigaragambyo. Hari bamwe bagiye bavuga ko abashinzwe umutekano bagiye bagira uruhare rukomeye mu kuvutsa ubuzima batari bake, ndetse icyemezo cyo gushyiraho amasaha yo kudakora ibizwi nka guma mu rugo, abaturage baravuga ko ibi bigaragaza ko ari ukugira ngo imvururu zibashe kuba zagabanuka. Mu rundi ruhande umutekano mu bice bya gisirikare biragenda bicungirwa mu buryo budasanzwe, bikaba bivugwa ko ibikomeje kugenda bigaragara ari ibintu bitari byiza. Ku mbuga ngurukanabumenyi hatangiye gukwirakwira amakuru avuga ko Perezida Sumia Suluhu Hassan atakigaragara cyangwa ngo bikaba bivuga ko yaba yaburiwe irengero. Amashusho n'amagambo byagiye bifirwa kuri internet byavugaga ko yaba yahungiye ahantu hatazwi cyangwa se yagiye mu gace k'icyaro. Aya makuru nubwo yakubisweho cyane mu binyamakuru n'imbuga ngurukanabumenyi, kugeza ubu nta gihamya yizewe kigaragaza aho uyu perezida aherereye, kuko kugeza ubu benshi batazi aho biri. Ibi byabaye intandaro y'ibikomeje kugenda bigaragara ku mbuga ngurukanabumenyi, aho bitangazwa mu gihugu cya Tanzania internet yamaze guhita ihagarikwa. Ni ngombwa kandi hari amakuru yizewe ari vérifiée ku mpamvu z'umutekano mu rwego rwo kugira ngo ibintu bigende neza. Biravuga ko Tanzania yahisemo guhagarika ikoreshwa rya internet kugira ngo abaturage bareke gukomeza gutegura ibikorwa bibangamira ituze rya rubanda. Ku mbuga zitandukanye harimo imiyoboro ya Facebook, Instagram, harimo ibihuha bivuga ko perezida wa mbere Jakaya Kikwete yahunze Tanzania ajya muri Kenya. Aya makuru yaturutse mu nyandiko z'amashusho zagiye zigaragara ku mbuga nkoranyambaga, hashingiwe ku byagiye bigaragara, bikavugwa ko yabanje kunyura mu gihugu cya Tanzania, mu gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nyuma akaba yerekeje muri Kenya nk'uko bitangazwa, ndetse hari n'amakuru yanyuze muri Reuters, Al Jazeera, Le Monde, The Guardian. Mu ntango bikaba bivugwa ko kuri ubu ngubu Kikwete yahunze cyangwa se yagiye muri Kenya nk'uko byanditswe ku mbuga ngurukanabumenyi. Hari amakuru atizewe kuri ubu agaragaza ibiri kugenda biba. Mu masaha y'amatora hari ibiganiro kuri social media byavugaga ko abahanzi bazwi muri Tanzania nka Diamond Platnumz, Harmonize, Alikiba nabo bamaze guhungira mu gihugu cya Kenya kubera impungenge z'umutekano ko bari guhura n'iterabwoba rishingiye kuri politiki. Aya makuru rero yavugaga ko cyane aba bahanzi bagiye bagaragaza ko bashyigikiye ishyaka rya Samia Suluhu, bikavuga ko rero nabo bashobora kuryozwa kuba baragiye bajijisha bagashaka kuvanga ubwamamare bwabo na politike. Ibyo benshi mu banyatanzania bavuga ko ari umwanda ndetse ari n'ibintu batagomba kwihanganira. Kuri ubu rero hari amakuru menshi y'ibanga akomeje kugenda ajya hanze agaragaza ibikomeje kugenda biba. Biravugwa ko abantu bari hagati ya 500 na 700 bamaze gupfa biteye ubwoba. Guverinoma nta kiratangaza ku biri kugenda biba nk'uko bigaragara mu kiganiro cyatanzwe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu wa Tanzania. Yavuze ko imyigaragambyo iri kuba muri Kenya ari akantu koroshye, agira ati urebye n'abantu bashaka kuba bateza urugomo bari kuvuga mwe mu magambo, ariko nta kikuba cyacitse hano. Si ibyo bamwe mu bakurikiranira hafi bijyanye na politiki ya Tanzania babona nk'uko bigaragara mu binyamakuru bikomeye Reuters, Al Jazeera, Le Monde, The Guardian, baragaragaza ko hari impungenge zikomeye zihungabana ry'umutekano muri iki gihugu. Nk'uko bigaragara abasirikare benshi bagiye bagaragara ku mihanda, mapigano
kujya mu mihanda kw'abaturage bikaba rero bitemewe nk'uko bigaragara. Bikaba bivugwa ko kuri ubu ngubu isaha zo gutaha zamaze kwemezwa. Umuturage uri gufatwa atageze mu rugo ari guhura n'akaga gakomeye. Uburyo bw'ibiganiro ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye bwatumye amwe mu makuru agenda atangazwa. Bamwe bavuga ko ashobora gutegura imirwano ikomeye nk'uko biri kugenda bigaragara. Ishyaka rya mbere rikomeye ritavuga rumwe n'ubutegetsi riravuga ko abantu babarirwa mu magana bishwe muri Tanzania mu gihe cy'iminsi 3 y'imyigaragambyo yakurikiye amatora rusange yabaye ku wa gatatu. Umubare w'abapfuye ugenda unyurana ndetse kuba bimwe bitandukanye by'umwihariko internet yahagaritswe mu gihugu cyose bikaba biri gutuma amakuru agorana kumenyekana. Mu gihe umuvugizi w'ishyaka Chadema ritavuga rumwe n'ubutegetsi yabwiye ibiro ntaramakuru AFP ko abantu bagera kuri 700 biciwe muri ibi bizabaye hagati yo gukozanyaho nabo n'inzego z'umutekano. Umudiplomate ukorera muri Tanzania we yabwiye BBC ko hari ibimenyetso byo kwizerwa by'uko abantu nibura 500 bapfuye. Leta ya Tanzania yashatse gupfobya iki kigero cy'urugomo ndetse abategetsi bongereye igihe cy'umukwabo, no kuvuga igihe abantu bagomba kuba bageze mu ngo zabo mu rwego rwo kuhosha imvururu. Ahanini imyigaragambyo yaranzwemo urubyiruko rwiraye mu mihanda mu mijyi inyuranye yo muri Tanzania mu kwamagana amatora. Urabona ko yabaye mu buryo bufifitse. Abigaragambye barashinja leta kubangamira demokrasi kubera kuburizamo abategetsi bakomeye batavuga rumwe n'ubutegetsi. Umwe ari muri gereza naho abandi babujijwe kwiyamamaza, bityo rero byongereye amahirwe Perezida Samia Suluhu Hassan yo gutsinda hamwe n'ishyaka ririmo ukuriri ku butegetsi Chama cha Mapinduzi CCM rishinjwa kunyuruza ndetse no kugenda rigira nabi bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Imyigaragambyo yarakomeje kuwa gatanu mu gihe abigaragambya mu mujyi wa Dar es Salaam muri ibi byagiye bigaragara ko birengagizaga ibizagezweho muri iki gihugu. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Muhammad Kambota Biti yavuze ko uru rugomo ari ibintu bike bizabaye ahantu hamwe na hamwe, ndetse yavuze ko abashinzwe umutekano bihutiye cyane kugira icyo bakora kandi mu buryo bushimishije mu gukemura iki kibazo. Yabivuze mu kiganiro na BBC cyitwa BBC Focus on Africa ati turimo gukomeza kwakira amakuru y'imitungo yashegeshwe cyangwa se yangijwe. Yongere ko guhagarika urugomo ndetse no guhagarika ibingibi byatumye internet ivaho byabaye ngombwa mu rwego rwo guhagarika kwangiza ndetse no kuba abaturage bakomeza kugenda bakwirakwiza ibihuha. Bizanagoranye rero ku banyamakuru b'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu kugenzura amakuru y'imfu, ndetse ibitaro bikomeje kwanga gutanga amakuru y'ibyo babajijwe n'itangazamakuru. Umwe mu bakora mu bitaro by'i Dar es Salaam yabwiye radio BBC ko kuva ku wa kane ibyo bitaro byongerewe ubushobozi kubera abapfuye n'abakomeretse, ndetse ko muri byinshi mu bitaro za leta bizo muri uyu mujyi ibintu bimeze nabi. Amakuru aravuga ko uburuhukiro buri ubu bwamaze kuzura. Umwe mu banyapolitike bo muri Chadema yavuze ko afite ubwoba ku buzima bwe kuko amatsembatsemba akorwa mu masaha ya nijoro mu gihe nta muntu n'umwe uba uhari ari kureba ibiri kugenda biba. John Kitoka, umuyobozi muri Chadema ushinzwe ububanyi n'amahanga, ndetse yabwiye radio BBC mu kiganiro cyitwa News Hour ati abashinzwe umutekano barimo gushakisha abategetsi bacu bose, ndetse bamwe byabaye ngombwa ko bava mu gihugu. Aba bantu barica nta kubacecekera. Yongeraho ati dukomeje guhangayikishwa no kuba ibihe byegereye amatora byararanzwe n'itotezwa, ubushimusi no gutera ubwoba abategetsi batavuga rumwe n'ubutegetsi, abanyamakuru n'abakozi bo mu miryango itari ya leta. Umuryango w'abibumbye UN wasabye abashinzwe umutekano muri Tanzania kwirinda gukoresha imbaraga zitari ngombwa, ndetse ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza na Canada na Norvege basohoye itangazo bahuriyeho bashishikariza ubutegetsi bagira bati gukorana mu kwigengesera kwinshi cyane gushoboka no kubahiriza ubwisanzure bwo kuvuga icyo umuntu atekereza.
mu birwa bya Zanzibar bafite ubwigenge bucagase, bitora leta yabo bwite na perezida wabo bwite nk'uko twabivuze haruguru witwa Hussein Mwinyi wa CCM. Ni nawe perezida uri ku butegetsi, yatsinze amatora ku majwi hafi 80%. Ibiro ntaramakuru AFP byatangaje ko umwe mu butegetsi muri Zanzibar yavuze ko habaye uburiganya bwinshi cyane mu matora. Amakuru aravuga ko ba mukerarugendo bari kuri ibyo birwa baheze ku kibuga cy'indege mu gihe abigaragambya hamwe no guhagarika interinete hakurya byatumye ingendo z'indege zitinda. Perezida Samia yageze ku butegetsi ngo twabibabwiye rero muri 2021. Mu ntangiriro Samia yashimiwe kudohora atakandamiza abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko kuva icyo gihe urubuga rwa politike rwarafunguye. Ubutegetsi bwe burashinjwa kwibasira abanenga ibinyuranyije n'ibiri kugenda biba. Bamwe mu banyapolitike banenze bikomeye Samia, baravuga uti kuva Tanzania yatangira kuba yava mu maboko y'abanyibongereza, uyu mudamu yakoze ikosa rikomeye kuba yarafunguriye aba batavuga rumwe n'ubutegetsi. Niyicare yumve ibyo yakoze, avuga ko ari igikorwa cyiza ibyo bimukozeho. Iki ni nacyo gitekerezo bamwe bashobora kuvuga ko cyatangwa na Biya, umusaza umaze imyaka myinshi ku butegetsi ufite amayeri yakoresheje akomeye, ndetse bamwe bavuga ko yakoresheje bamwe mu bantu kuva kera kugeza n'ubu. Biro bikaba byaragaragajwe n'uhagarariye amatora nawe wagaragaye ko ari mu kigero cy'imyaka irenga 90. Bamwe bakavuga bati iyi ni politike ya Afrika idasanzwe yo kuba yakigwizaho inshuti ndetse akabuza amahirwe abakiri bato, akubaka akazu, akabaha ubukungu kugira ngo iterambere rigume mu kuboko kwe. Ni nuko dusoje banywanyi, niba ari ubwa mbere dukurikiye cy'usho ndasabore dukomeze kubana ngaha tubashyikiriza amakuru atoso yarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.